तहन दो प्याज रहोय रे ना मौसम ते अडी बेस हुयु कना अडी बेस माने बुझे कना तहन प्याज रहोय लेखान बेस धारा हुयुआ माने बाय गोसो अलगन अडी धारम रहोया तापर ओडे दाएम तुला हल जियर गे तो सेटर नाली नय नोडे बागान आलिया बारगे बागान नोडे प्याज लिंग रहोय लगे तरे खतलिंग एरेआ नोडे क्यारी बुई ठीक कना नोडे पेंजल दाया कान गया खत नोडे तलिंग मिट ओडे एरेआ नोडे अडी जुर सुर होय ऐसे उटांग कना खत लतारे बेस्ते बा इया कना खाली चितान से होते एरेआ तापरे नेतो इन दो ओडे तोड़ाई तुद हंताड़ा चला कने ओडे तोड़ाई तुद हंताड़ा ओडे एर हुई तापरे हिजुआ तापरे तुद आर बना हतलिंग होया नोडे तोड़ा नोडे पेंजल दाया कान गया नय निके ना गास गजाड़ रे नोडे ना सत्तो गास मेना नोडे खाली तुद लगे marang kana noy mana enak sana kana adi usul kana adi bes roh kana anu ado cerha nyelok kana jieur ge teh dehar bai situ ya noa roh re adi bes bujha मोटा-मोटा गया थोड़ा kon nukan dai थोड़ा मोटा-मोटा hakana rohoy re usar amane logon rohoy a idire beri dher rohoy a kete dhara pasna mane rohoy re logo best dhara mare logo to mane jier rohoy di kana ketik nasena farak nasena farak rohoy lekan udah ketik da ko ketik marang da bina na lagi teno da farak ketik rohoy di nase menanya baki ar kichi ghadik kalau no आधा घंटा 1 घंटा लगा बन में दाड़िया चलु kana rohoy tina ghadik time huyu kana le daड़िया puro len nang thika tina ghadik kira puro kana tara netok lin rohoy hui ki anok pe nyel daria kan rohoy hui ki aling nasena node sare ena tali toda netok no ata notere lin em ka da tu lekhan jier dhara tahena mabonu ade atano ono ka jhari te gelin dulia kom agu kate onte kontai agu aling aro dole dul nyoga kalau bor hede saba cerha logon jieroa to rohoy hui aling beto to ora aling senok kana time huyuk kana 3:30 lagi tina 15 minit kan baki mena sita huina